Khulumka Tiprasa rok. Khulumka especially Hyderabad tonga Tiprasa rok no. Ready tonga di 13 December. 13 December chini Habu Bagra Hyderabad Finai cultural program ni bagai. So joto Hyderabad tonga Tiprasa rok joto no ready tonga di. Hope norok joto no excited tonga no excitement ngano. Bahai ki chung. Puila first time ever Maharaj chini Bubagra Hyderabad Finai cultural program ni bagai on 13th of December. Bini loge Finai tai sini CEM Purna Chandra sir and tai koekjona MDCs rok bosok pai bayano. So khak lai nor jotono enjoy klai na hanai nor jotono khaloge nasing lai na hanai. Jodi kebo Finai ang tong hang kebo norok attend khanini chaitok di যদি ছুটি মাই আঙ্কা তাবনি সিমনি ছুটি অ্যাপ্লাই ক্লাই তংগি চেসকাপানো সক পাইনি চাইতক বাইদি 13 তারিখ ডিসেম্বর 2025 চিনি মহারাজ বুবাগ্রা হায়দ্রাবাদ hasteo cultural program ক্লাই পাইনে চিনি Tiprasa rok bai so o event ni bumungnai all hands meet all Tiprasa hands meet Hyderabad thank you Kolomka Bangalore Tiprasa jotono ayog lokthum Bangalore tonga Tiprasa rok ready tong by di chung tewese cultural program khaina ni bagai ready injak 14th of December 2025 chung Bangalore Tiprasa ni cultural program khainai so joto Tiprasa je Bangalore tonga rok tini ni simik no date no fix khaina rak di tini ni simik no o date o chuti nana ni bagai apply khaire by di saimano gobang borok hotel industry samung khayo but borok koi phano request khai phano o data जिसके पनो सक पाइने ने चाइतक बायदि जों एमन के टाइम खाने ट्राई खाइ तो जे नट बरक जतनो अटेंड खाइ मानाने तै ताबुं नि सिमिं न रेडी तंबाय खांखासे जों 14 तारिख 14 डिसेम्बर जतनो कल्चरल प्रोग्राम त्रिपुरासानि कल्चरल प्रोग्राम बेंगलुरु मानजागाय माननाय सो फाइबायदि दाखौ बुक सं 14th of December mark your calendar lock your date lock your time we are waiting for all the Tiprasa people khak layo joto Bangalore tongne Tiprasa rok joto no sok bai na hanai venue and time chung datino arrange announce clearly nai they 2 days no ready 2 days ni bisingo chung venue and time bo announce clearly nai so hambai khulumka chibai Tiprasa ayog lokthung